Ndabasuhuje cyane mwese mudukurikire kuri YouTube channel yacu bayita Iraguha Info. Numwanya mwiza rero tubagezaho zimwe mu nkuru zigiye zigezweho ziri kugenda zivugwa cyane mu binyamakuru. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'uwitwa Mukanemeye Madeleine. Uyu nguyu mwamumenye cyane nk'umukunzi wa Mukura Victory Sport ndetse akaba n'umufana ukomeye cyane w'ikipe y'igihugu Amavubi. Gusa nimba utarakora subscribe ukagukanda subscribe ndetse igitekerezo cyawe kiba ari ingenzi cyane iyo ugiye muri comment ukacyandika, natwe tugerageza kugusubiza kandi ugasobanukirwa. Inkuru rero ntago ari inkuru nziza kuko uwitwa Mukanemeye Madeleine, umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Mukura Victory Sport Waziri yo mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, ndetse akaba n'umukunzi w'ikipe y'igihugu Amavubi wagiye ugaragara kenshi cyane kuri match z'iyi kipe y'igihugu, kandi abakinnyi b'ikipe abenshi bagiye bakinira Huye bagerageze kumugeraho ndetse baramusura bamenya ubuzima bayemo. Uyu mukecuru rero wo mu karere ka Gisagara ararembye cyane ku buryo ari ibintu bikomeye cyane. Inkuru y'uko uyu mukecuru arwaye yamenyekanye ku mugoroba wo kuwa mbere, maze Iraguha Info igerageza kubaza umuvugizi w'ikipe ya Mukura nk'ikipe afana ndetse agiramo ubuzima bwe bwa buri munsi. Mu magambo ye asubiza agira ati amakuru y'uko uyu mukecuru arwaye twayamenye kandi turaza kugerageza kumugeraho maze turebe ubuzima abamo bwa buri munsi, tugerageze kumufasha nk'ikipe ahorana nayo ku mutima ndetse no mu kibuga. Uyu mukecuru witwa Madeleine w'imyaka 103 aba mu murenge wa Save ni mu karere ka Gisagara. Uyu mukecuru yabonye izuba mu mwaka w'1922, yavukira ahitwa Ikagara aho bita Munazi, ndetse aba mu murenge wa Save aho ni mu karere ka Gisagara. Uyu mukecuru mu mwaka w'1965 nibwo ubwo yari afite imyaka 43 yaje kuba ashaka umugabo, ariko nigeze agira amahirwe yo kuza kuba yakibaruka. Mu mwaka w'1963 ubwo Mukura Victory Sport yashingwaga, uyu mukecuru nawe nibwo yatangiye kuba afana iyi kipe ndetse ayiba n'inyuma mu buzima bwe bwa buri munsi kugeza magingo n'aya ngaya agifana iyi kipe yo mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda ya Mukura Victory Sport. Biravugwa rero ko uyu mukecuru arwaye arembye kandi ubuzima bwe buri ahabi byagera ku myaka ye kuko afite imyaka igera ku 103. Urumva ko ari umukecuru utari muto habe namba rwose, bigahurizaho bikazamura indwara arwaye. Indwara arwaye ntago bigeze bifuza kuyivuga mu mazina kubw'umutekano we ndetse n'ubuzima bwe kutabushyira mu kaga. Turaza gukomeza kubakurikiranira amakuru y'uyu mukecuru tumenya uko ubuzima bwe bugiye buhagaze. Ngiyi bayita Iraguha Info. Warakoze cyane nimba waributse gukanda subscribe, kandi nimba utarakanda subscribe nakanya keza ko kuza kuba uyikanda kugira nawe uze mu muryango w'abandi. Ni byinshi biri kugenda bivugwa, ariko reka tube ducumbikiye aho ngaho iby'iyi nkuru ya Mukanemeye Madeleine, ubundi tugende gukurikirana andi makuru. Turaza kugaruka tukubwira uko byifashe. Reka dusubire ubutaha mu yindi nkuru. Wakoze cyane kubana natwe, ibyiza cyane n'iby'agaciro. Dusubire ubutaha. Ciao ciao.